Hi guys, mayong hapon, mang snack taninyog saging guys oh. Bitaw guys kanang nalipay kay ko ganinang buntag ba kay wala jud ko magdahom kay kanang mao lagi to. Nakasweldo ko. Nga tag saging. Bitaw wala man ako gikuha kay ato sa nang tigumon kay gamay pa man siya. So ang akong ang gisent ni Meta sa ako sa akong PayPal 35 US dollar. O, di ba? Kinsa may mga tag anang 35 US dollar nato karon nga grabe man ka pait sa panginabuhi so kita ra gyud na kahatag sa galingon. So guys, naning kamot tapod ko ba nga kanang najud ko'y maabot. Ganyan buntag na tingala ko kay nakoy notification na email sa ako ang nakoy na dawat nga email gikan sa PayPal. So paglantaw nako mao ra nito ako nakita nga na ako'y nadawat nga 35 US dollar. O, diba? Grabe kay no. Lipaya kay nako guys. Uy, kay sige naman to nako siya glantawon. Kaya ang uban nakabutang ko dito na naman gud sa akong kanang dito sa akong payouts ba nga na mga on hold niya process. So kagahapon wala ba gid to siya na paid ang uban. So ganina pa gyud to. So automatic nga akong nadawat. So lipaya gyud ako guys. Uy, murag sige jugog kwan ba yung kwala no kanang nadawat na gyud nako ang akong mga hinaguan no, di ba bis gagapon may pa na akong video ba pagyatag ni Meta sumuni so karon gihatag na gyud niya salamat kay Meta salamat kayo team Facebook salamat kay sa inyong kuan nga inyo kong gisulduhan di ba lipay kay ko ba kay pwede ko magdahom nga makadawat kog sweldo nga gikan sa inyo di ba. So nanigamot to yun ko mo rin akong gibuhat nag-content ko nya mo lagi ni sige kog mag-upload jud ta kanunay og video kay wa man ta kabaw kung asay na trending actually ang na trending sa ko duha man gid na siya ang isa rag 300 amot 300,000 na ba views unya patong isa dayon na apit na sad siya mag 100,000 pero nakoy notif ganina nga 100,000 na daw ang views pero di pa paglantaw na ko kay 76 pamantoy na unsang tuglet sa siguro to pero ang iyang views gasaka ba so nagpasalamat ko kay daghan sa nagsuporta sa kuha niya usa sa dani gitabangan sad ko ni Mita ni nga ma-distribute ang akong video kay kuan man sa niya akong page recommended na wala jud koy mga issue kay diliton jud na nako kung nakoy mga problema sa akong account so kinahanglan jud nga kita nga mag-vlog pod na jud tay kanang kahibalo ba nga kung say mga problema sa atong account automatic nga ato nang makita kay para dili managhan kay para limpyo ang atong account iglantaw nila i-review nila sa atong account so mo na siya guys so kunti gyud akong lipaya kay sa may magdahom mga nana lagi makasildo ko karong adlaw kay naapil atong niyaging bulan wa gyud ko naapil kanas kaniyatag sa kuha ba kay ang kuan karon ang sa minimum bara on si tawagan na kanang ang nasilay kuan ba nga dapat maabot yung $100 atong niagi nya karon kay nag-update man na sila si Meta nga 25 na lang US dollar pwede na nimo makuha sa PayPal pero ako na PayPal na sa PayPal pero kinahanglan pa man ako siya i-transfer kay dili man siya nagadto ko ganina sa Imlol year o sa kuan dili man siya automatic nga ma-direct kinahanglan ang gyapon na tuog bank account. Wala na guys, magpadayon na gyud ta. Daghan gyud kay salamat sa inyong pagsuporta sa ako. Lipay kay ko.